Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajinyo priang jing ujor na ginong song kariboy, halor ka jingbam biang shu ka Bethany Hospital nongpo ya ka online payment, Kariboy People's Council RBPC, kalalit pa niya kundo ya kibor pa niya jong ka hospital, ban pan jing shy halor ka ni ka benta. Katkum ka jinga to jong president ka RBPC, usamla Jason Lennox nongrum, laong, balapalat arpanay menta, bakatay ka hospital kamsyam la priang shu ya ka online payment ka bala wanra jing ya shipon ya kipaj ba, ibalay ban simdaway ban let test, lani ban sya sumar. Ulaong ru, bahagani ka jog digital, ka online payment kalong ka badon kambha ban pensok ya kipaj ba, kamtam ya kiba omjura pisa lani kibawan na kijaka bajngay. Ula kentui ki bor penya jong ka hospital bakin sim kia ya kanika mat bat ban penti kana baka online payment kan tre kambyang nok kloy kat bala na ka benta ka jingmen toy jong ki pat ba hi ka we ka bangi ngi snow hamula la banong hakini kisni ki bamanta ya ka ba kari bat ka putih borok ka we ka push ya ki nong snong ban im kat kum ka juk ka bamanta kata ka digital era ka bangi ngi tip jadi smusi pada ban tip ba hapo Bethany Hospital mentala kumba arbanai la netam kanika facilities ka bakia le kini online transaction kata ka UPI transaction ka bangi tip ka bangi su online ki visa mentala arbanai tam kumangong ba kam simladon kanika facilities te ngilak man sungtu ba kamdi ka masuk ya ki nongpang ki bawan hapo aja kanika hospital ban mi rangkat lagi song pisah na ying nama aku mga ong ipiba iim kini kisni bamenta ki balong digital but kariber kawe hingi ya keren be kata digital era digital India ka cashless economy nyim ra pisah nyim rai ni penur kami tong ba kini ki UPI transaction ka hospital la shisha kamde ban semua la ne semua tumai bandon ni kini ki facilities namar ba kumbangila ban sutu wat kidukan kuai wat kidukan alumuri wat kidukan dong apo snong jengiru la dengiri kijitiet kidang bu taki QR code nang bakata ka service kan don pai ba apa wan mentit kijitiet ula ban pendep kloy dekat notam ya ka jaga sumar ka ba hab ban ya mat ya kikam ki ba pher kepang baki nongpang ab ngikir ni ki nongpang ngikeren ya kitu ki kenhun jong ki pai ba ki badai na ki kan nong kendong kibawan naka jaka ka bakam syajengai kabalik se kim dadon than ya kalak kelenti banwat ya kipisa apa kiwan Pak Sumar ni lek se kapor kabalik billing kapor batik dawai farmasi kamdi ka basuk ya ki menta ban arrange ya kipisa kapor kabalapot te bat ban ong baka Bethany Hospital bakan nom penbit ya kan ikam kadi ke ka bakum keseng semua bagi nom apedian te menta ka singi bangi wan akne ngiyo bani kendu ya u general manager ya la posyang ban pan ya kajing syai ya kai ka bakum ka hospital kadon berperkat alor kane tidak kali yang ngejongkir ki smokia syahi ba kanika facilities mentala katu kane benai kam suma trekam wat makiru kita priang hi bakadon sisya kajing ya bat ki pai ba makiwan kane kaju mi bet kajing ya keluar la zaman kapor Henry haduk mentali sina kali yang jong kino peniat ki borpet jo kanika hospital kim shimla shimni kino kilat ani ki senjam ban pemit kanika kam tengiru kum kaseng ngajing syah bagi perkat kanika isu padong ban yale banyak isu pisah online ngisnguk mengadi ke isu kebarit ha Henry pat ladangi ngampat bakat no gipai ba kibawan Pak Sumar kamtam menit mendiong kadi ke ba pangmet adu kata-kata namar bandon kibon ra ki kun don bon ra ki siu don kibara ki beri kibalong emergency kibon la baniat baniang ten nak benta kitu kibreu menta ladakam kamlong ke facilities bansiu ya ke online payment sicang mit ngatarai kanom don lat ki ban iwat ya pisah keleng juga sorno ko jadi nak kata-kadau hadin bangilak perkat saniba kani kadi ke we kamat ke bakta mat yong iki pai ba mong snong untuk katain nongko bat ki area ki bamarjan de kata-kata kadau ka perlu i ku keseng banginwan daladi ban ya kendu iki nong peniat bat ngilai ku ya ka cingtho nang bakin yo ban forward syaki kuat ki badai pet kani ka hospital rekat ki jiketu pada kalian keseng ngi da request ngi da appeal bat ngi da penboro yaki ba kidai ban bu ba kini ki facilities ki QR code ba kiwe nang ba ki pai ba apa kiwan nang ne kinom dei ban wan taga jing smoking lan taga jing smoking bom dap bisa namar bangi wan hospital ngatarai ngimdon bertip ban lut katno
Lihat sedon gibarak sanajar don gibarak 10,000 kat badal apo ya po hospital kabil kalong lai 10,000 10,000 tekani gedi ke ba kum ka sengi semua ba aga juk ka ba menta aranjar arpun rio kalong ke ka ba mlak priang pat ngilak tentu ki por ki badipet baki dei ban pedet penbiang mo ya kini ki facilities kita ki online transaction hakapor kabalong kot kat melak menta kata di kejing ya keren bagi rekat baru general manager ti wala ong ba ipor shisni arsni kin sedang phone kita sa pentip ya ke bakum ka hospital ka don ban perhat kata di kedaw ka bangi wan transni Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.